Manang Biyana! Hello, daytoy manen, to'y pagayam yo ni Jenna Almoite, ang mga kakamakas Manang Biyanang. Kumusta kayo manen? Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Tintay drama itak at naggapo kinigayam tayo, wano pagayam tayo, naglingad itinagan a Charmaine. Ngamsak bay na, kaya't ko pa kablaawan da Ma'am Bing Soriano, Jose Pascual Abogado, Ursula Lansang dita Tarlac City, Rodrigo Sarmiento, Kenny Domingo Soriano, dita Isabela. Kumusta kayo amin? Tisurat ni Charmaine Katkastoy, Dear Manang Biyanang, nakapagsuratak, tadamot kayat ko pa'y dramakan ka. Kat si kalakuman ti makaamo amang yurnos, iti surat ko. Ti istorya kan ka kat mainaig iti best friend ko, manipod elementary, agingga iti high school. Kayat me ti makatrabaho, iso asimrak kami iti may sa amol, ka sales lady. Rugyak nga rodan ti agsalaysa. Nakadu kayo iti nailako itaabulan Charmaine, Remy. Agpada kayo nagagayt. Agyaman kami, Sir Leo. Thank you, Sir Leo. Didak man awagan iti sir. Tagpapada tayo lang nga empleyado dito eh. Imun unakla nagtrabaho dito yung umda kayo. Leo, kunailat ako makanyakon. Sige si Kati masurot, Leo. Hami nga yung pagarup nga very humble kagayam. Saan man? O sige, agagagat kayo. Tapno mamit yung timbaga ti boss ako ta. Tapno adda maala yung incentives yo. Lalayin nyo pa daglako. Tapno makadu kayo. Talaga nga kasta tararamidan me, Leo. Takakaiso na nga naawat kami nga agtrabaho ito. Talaga nga best friend kayo Kanayon kayo ngamin ngagkuyog kahit. Ayun since elementary kami kadda kami agkuyo-kuyo. Isumot lagayam Ang kasla na uli ni Remy ngam sika Charmaine. Talaga nga kasto dato'y gayam ko. Managbabae na ngamin unay, mahin-hin. Ang mamuyok, kasla kayo kayat ko iti may sa babae, ti mahinhin. Ala, sige, mapan kamin. Agawit kami na-submit mi matandag iti collections mi. Patuloyan men niya, Leo. O sige, aganat kayo. Ay, uwan kayo. Mabalin ang mahala ti cellphone number yo. Uraya sino kada kayo? Tapno ada pangkunta ka kada kayo. Ay, sige, siya kon, Leo. Tilangan cellphone number ko ti alam. Ala, Reme. Ish, makilkiligak ngay. Apay mo, Charmaine. Ay, papayaban na kano ni Leo. Ada kano na patag nga ibaga na kanyak. Kung na may sa nga katrabahuan ta. Apay nga ta. Anya nga ta ti ibaganakan ka. Ay na, baka agarman kanyak. Tanadlaw ko ngamin nga krasnak man. Pasara kita anak ngamin kat sabali nga iti kita na kanyak. Mamadlaw nga adalimod nga rek na kanyak. Ay, di pulbos mo nga dumawatak man, Remy. Adda dito'y bang. Kanji lipstick mo napudpud mo tanji lipstick ko. Makilipstick ka niya, friend. Leo, apay nga pinayaban nak. Andan sa matkano na patag nga ibagam kanyak. Ada, kaya't ka interview Gwen? Ha? May papanitian niya. Ay, sus, dato yan ti ibagbagak. Ay, agda maglaki ti dato yan no singlak no, awan boyfriend ko. Charmaine. Ay, sige lang, Leo. Hang ka nga agbabain nga mangibagay ti marikrik nam. Tahang ka nga supladaan. Tahan nagwapo ka ngamin. Anya, naangaw ka gaya Saan nga ngangaw di ibagbagak? O anya nga di ko na maibagam. May papanitigayam mo. Ni Remy. Ha? Ni Remy? Ada ka din nobyo na? Ako awampay. Apay aya. Keras ko ngamin da jagayam mo, Charmaine. Anya? Tulungan naman.
Damo pa ila pan nakakita ka ni Remy kat keras ko adagusan. Madlaw ana singkwet ah. Nakapimpintas pa'y. Namat dato nga. Ne, apayin ngay? Namat dato nga sapatos. Naglawlaw. Ha? Eksakto lang matidiginatang ko. Ngamlimaw lang matan. Ibas-ibas ko sa dato nga sapatos Anya, nga. ay, ay, Charmaine. Ay, no, may papaniti ibagbagam kita ka. Ano niya te maramidak. May karim ka diya matulungan nak. Kat padasak to ah. Na, Ngamjak may pasigurado. Masursuro nak. anya, anyat kasuron no? Masursuro nak ito'y sapatos ko. Nagyaulaw matanan. Makaibas-ibas-ibasak nga. Ha? Friend, o may kadagasan, taintag pa siya ta day of ta ita. Oh, ape anak kami suot ka, Charmaine. Awan, maditimot ko tatangag pasyar. Talaga nga awan mapagtalkanan nga lalaki. Puro damin man nga lilaw. Ala, apay akas tamot tan tibagbagam. Apay, adda ka din ang pasakit kan ka lalaki. Di mo isa pasap ti kasta. Tasaan nga amin kat kasta. Adumat dagiti nasisingpat alalaki. Jak amo ah! Ni, adda awag mo. Ni Leo ti umawag. Ay, panawan ka man biya tasong batak dato awag ko reme. Imawagak. Ta, kumusta? No nasaumon ka ni Remy tinaibagakan ka, Charmaine. Ay, kwa, saan pa? Kaslamat nga minawan interes na nga makiboyfriend. Tano bang gitak ti about lalaki kat agmisot? Madlaw nga awan pa'y plano na nga makiboyfriend. Anya? Kat, nasaum ko malata na? Babaya matay bagak to. Ewan nga. Mabalin ang maalat cellphone number ti gayem mo, Charmaine. Ay, day, tapay ti kagurgura na. Hana nga kayat nga ititag ti number na iti sabali nga tao. Anya? Ay, awagak ko ma. Walang pakitid mo man nga ti cellphone mo, ta kasaritak di. Ada pa nga wisak kun ko na. Ay, kwa, rimwar mat, at digestor, iya nga mente ayuyang na. Ha? Sige. Pakibagam to lang arudan, tawisak amangan iti restaurant. Dagasak inton malumi di balay da. Pakitex na to. Tapno amok, no manugot mo no saan. Ay, sige, ibagak to, Leo. Imawag ni Leo, Reme. Numayat ka kanok at agsasarak tayo. Tamangan tayo iti may nga restaurant. Talo tayo kanong agkukuyog. Ha? Apay ka no? Diyakan mo Ang kurso na dan sa matkanyam. Anya? Talaga? Oo, hangka nga makiling. Ang damat pa na gustom kanya na aya. Ay, kwa? Di mo ibaga nga agkras kamat kanya na. Madlaw ita reaksyon mo, Reme. Si kakit di mo? Saan mo ta? Ngamne, hangka nga agdadarasodos. Laglagi pa mga guwapo ni Leo. Diyak matkiti, bagbaga nga basta guwapo kat manangalilaw Kaya't ka lang nga patig maanan. Charmaine. Amuam pa nga kusto ti kinatao na. Hangka nga agdalak nga dagos kanya na. Oy, Reme, siyak tagtugaw ita, taag-abaya kami kanila iyo. Diyak kaya't ito ayan titugaw ko. Ha? Oo na, Charmaine. Oh, apa ati makdar ka, Remy? Ay, nay, mabayan na kanyam ni Reme, Leo. Mabayan nga makiabay. Talaga man nagbabain ka, Remy. Uy, aday tanti in order tayo kanan tayo. Iyagdan dito ayan tayo. Kumusta, Charmaine? Anyat ko na jigayam mo. Imbagam ka din tibilin ko kan ka? Diyak namin nakasarita din nagkukuyog tayo. Takas la naatap mo. Ay, may salang ti kayat nga sa unday jay, Leo. Bakahan na ka nga type. Anya? Uwan, kan naibaga na kanyak nga hanakano pa'y masangot maki-boyfriend. Hanapay nga kayat. Anya? Panagkunak. Nasaysayat siguro na siya ako na mismo timang ibaga itipod no amarikrik na kanya. Ay, kwa, uy, baka mapaay ka lang, Leo. Baybayam ta siyak ton timang ibaga. Tulungan nakman nga rod. Talaga ngamin nga agayata ko ni tigayim mo. Apay ngamin nga isupay lang. Adak mat ito yung amang ay ayat kanyam.
Apa nga dinak makita ay aliyo. Uy, Shermin, kita anak matlatan. Ay, awan Leo. Awan. Mabalin ka dito agpakuyugon ka? Ha? Ijay? Sarong karak ko man ni Remy di balayda. Agpakuyog akin ka. Tadyak amo ti balayda. Ha? Ay, akat. Una. Sige, kuyugan ka Leo. Day, talaga yam. Sulinik matgayam di ti balayda Remy, Shermin. Man ti babalay dito ya. Kan medyo adayo gamit di sentro. Ay, uwan Leo. Damo nakat ito nga talaga tayan ti balay da reme. Ngamhan na nga mo nga sa bali dato nga lugar. Sa bali tinangyigakan niya na. Tapno agkuyo-kuyo kami lang. Sa din ti balayda nga eh. Ay, dajay! Dajay man oh, dajay. Ha? Nakasaramat. Wun, nakapadlak itirwar. Nagdakal ti padlak na. Awan mati tao. Sayang. Kunak na makita ko ni Remy. Ay, sayang nga talaga. Nabanugak. Mabalin nga ginanatapay. Intag tugaw ija si Rock te mangga. At dain-dayo ni Jay. Ag inanatapay sa tanto agawid niya. Sige. Manong Orlan, ada ka di baga kanyam. Nya day tangay, Shermin. Dara sa mga ibaga akin ay. Nakpag-repair itilugang ka. Aramam ka di Jay gayam ko. Ni Reme. Aw, tila bagbagam may. Kababain. Kaya't na kaya mo day jay. Kino nagnisitak. Kino namurmursengak. Kapwiti ka na yun na pa nagre-repair ko itilugan. Katpadasam lang ah. Tulungan ka. Painak. Kino mabutengak ta mga numapayak. Nalakaya ti mabastay. Iso nga ron adyak agar-arim ta kabuteng ko ti mabastay. May isa ala tricycle driver. Baga no kaya anak? Siyak nga ro ti makamo kanya manong. Patsak nga kayat nakadayjay. Siyak ti mang ilakad kanyam. Mabay na nga raon. Siyak nga ro ti makamo. Awan ti imposible kan ni ayat no nagtumpong dagiti duwa nga agkagasat. Anya ti amom, amangan mat no ni Reme ti naikari nga para kanyam. Ay kala nga raon. Ang no mabasta da kakabasol mau. Haan, tulungan ka nga ro, tapno kayatan na ka. Agawid akong friend, tarabiin. Ay, Reme, maturukan ito'y balay. Sa paamtulangan tagawid no bigat. Anya? Ay, hun gayam, kaya't nakakano nga makasarita ni Manong ko. Ada ka no napatag nga ibaga na kanyam. Kurso na da na ka. Kat pa nga asimahan mo nga papaayan ni Manong ko. Wan, nasing padayjay. Awan to ti pagbabawi amno iso natin makagasat mo, Reme. Ala, tila ibagbagam Shermin. Kas na imposible dayta. Nabayagan nga agkit-kita kami kini Manong mo. Itala ngagdaton. Kat, tadtalang mat siguro ang nagrosing jayat na para kanyam. Tadtalang siguro nga nagtubo. Damag mangkeng karimay. No, adda na ibaga ni Shermin nakabsak ka. Ha? May papanitian niya, Mang Orlan. Ay, kwa. May papan kanya, May papan kan ayat, kas jay. Tika din na ibaga na nga agkurso nada ka kanya, Manong. Ay, kwa, wain. Ay, pasensya kan, Diyak ko makayat agarim aram, tama buto nga mabastad. Iri-irito na ka ngamin, di kabsak ko kahit. Ibagbaga na nasingpag ka. Banag ngagpay sumait. Kaya mo mga nasingpag ka kahit. Kwa. Apay danobyo maun, Dan, Awan pa'y Manong Orlan. Aw. Diyak man ammo. Ngam kas lamabuto nga ang makinubyo. Taamangan nulukwendak matakas iti panang loko da iti dua akakabsat ko. Nusak ti pakiin na yan ayatamaga, di kalilawan. Ikasar ka adagos, Iso ano kaya tinak ka ibagamitan. Tapno matulagan ti kasarta. Adamor nung ko nga mamanihaw. Kwa. Ikanak pa'y mat iti panawin ko amang panunot iti dayta, Manong Orlan. Di mo ibaybayag, Kaya sapay kumata, danam na makang kading rimay.
Ay, labyaw, todo-todo with a prinaw. Agmay sa ka mo, Charmaine. Ayan ni Remy ngay. Naawan, Leo. Baka haanan nga umay ito ta busy. Para iti pa nagkasarda iti kabsat ko. Makiasawan ni Remy? Uwan, ay, pasensya kan ngam, naunaan na kan kabsat ko. Kat na ikasarnan di gayam ko. Kasta aya. Awan nga roden tinamnamak, Charmaine. Saan nga bali? Ado pa'y matitate mabalin mo nga araman. Kas ko makanyak. Ay, joke! Ha? Ay, ala! Nailaw, ano ko matan nga naipag? Ay, Leo, ang ako lang day jay Charmaine. Ada ka di pa panamita. Agkuyog taman. Ha? Papananta? Inak man nagbartak. Intag shot. Ay, sige, ako yung tanarod. Kaya't ko data, Leo. Nasakit tinasam ko. Tatiam mo, nirimit yung masawa. Ang saan mo gam? Ay na, bye-bye amon day dyan nga rin. Asawaan na ni Manong ko iti mabiit. Isungalipatan mo, nuwan. Ano na? Ikarigata nga klo ng tigasat ko. Ay na, nabarbartak kan, Leo. Apa yung amin nga nagbartak ka? Napaprosak dati bukot mo. Uy. Tapno maagasan, ti sakit tinakam mo. Bye-bye amon ni Remy. Mangkita kan iti sabali. Ado mo ti babulasan nga. Ado iti aglaw-law mo. Han mo lang nga makit-kita. Nadungo kagaya man. Nasikaso ka kanya. Wana ta napatukan kanyak, Leo. Iso nga babantayan ka mango. Alang ano, drumumartan. Pinta maturog ijay dagos ko. Kayat mo? Ha? Akat wala. Day, talaga yan. Charmaine, kanayong ngawan to'y balayay. Napay papanam. Yung pagturturugam, ay tirabay. Nay. Maulawak manong. Nay, apay nay. Maditirusok ko kan jak maawatan. Hangkong akurso na dati angot mo. Naata nagluka. Kino ka digdigos ka? Adewan nakpay lang manong. Jak kayat nga talaga ti payud mo. Nagbangsit ka. Anya? Masikugak, Leo. Nagbungante namin ado nga pa nakailawan ta. Gagsangit na. Rumbang kumamaragsakan ka. Tadanton anak ta. Ha? No kasta, pakaragsa kam ti panagsikugkon. Ay kat mo na. Amom ka di aday ito ti inururay ko akan ito. Agkasarta nga ro dan, Leo. Wen, ibaga ka dagiti dadakkel ko. Tadumanon kami, Charmaine. Agkasartan. Manungal daw ang tinapalabas. Mawampay mo tayo bagbaga manubyaw. Ako agturong da siguro ito yan manong. Napanpay lang amin iso na jay lugar da, ta sinukon na dangi jay dadakal na. Sa dino ay ati lugar da. Ako agkakanat mati ibagbaga na nga lugar da. Kuna na nga taga Bulacan. Inton kuan ibaga na nga La Union. No kuha ibaga na nga taga Isabela. Ije boarding house na lang ti amok, ta ije ti kanayon nga papanak no awanak ito'y manong. Ano kasta? Mapantarot iti boarding house da. Tamangan no aday jay. Awanan ni Leo. Pimanawon dito'y balay ko. Makalawasan tinapalabas. Sinukon ti asawa na. Nagawid da ni jay lugar da. Asawa ko na yaw. Ano kasta? Kasadon da jay lalakay. Katuan mat ay sos. Grabe ti kinaplayboy da jay Leo. Agsusukat dagiti babae nga isang sangpet na dito'y balay ko apag-abangan na ide. Ti amok nga rod ka baraw. Ngam kasado mat gaya man. Ay, una yan. Manong. Tiyawanan ba'y nalalakay? Agyamang kami nga rod na. Ay, patuloyin main. Ala, gawitan. Nagsarita tanto iji balayan. Ija iton balik ti pangungtakeng ka. Tadi mo pinili ti lalaki na kirelasyonan. Oh, my goodness!
Swellen ti tiyan mo, friend. Uwan nga rod, friend. Kasi mat dato agbalin nga anak ko. Awan to ti madakala na nga tatang na. Ala, sana bale. Tadda kami kinimanong mo. Saan da kayo abaybayan? Tulungan da kayo aginggat adda maitulong me. Ay, agyaman na kareme. Nasingpet ni manong mo, friend. Katjak pulos agbabawi ang nakikalay sa kenkwana. Kat, thank you ha. Kapukan ka. Nagsabat ti dalan mi iti managayat kan man nakaawat na kabsat mo. Ay na nakaragrag sakak, friend. Takaskin ni Orlan tinagbalin nga asawak. Man nakaawat, kan nadungunay kanya. Iso nga ay ayatak matunay ti kabsat mo, friend. Ay, naimbag kanya maangam siyak. Kasto'y tinagtungtong palak. Iso nga sorry, friend. Ha? Sorry iti anya, friend. Sorry, friend. Ngamin, ada basol ko kanyam. Inagaw ko idinileo kaniyam. Inamin ko kan ni Reme tinaramid ko manang biyanang. Impudnok akursonadak ni Leo. Iso nga inaramid ko ti amin nakabaalak tapno sanda nga agkatuluyan. Kat idinamwan na dayta, kasta unay apa nagpasalamat na kanyak. Tanailisi kano iti mabalin apakay sagmakan na. Katita, agis eskwelahan ti anak ko, ngampulos adi nagpakpakita ti amana kada kami. Alakastaan to'y pagayam mo, Charmaine. Nala pagayam Charmaine, makipagrik na akiti na pagteng mo, balasang ko. Kadsapay la kumatag serbi nga adal kan kadayta nga inaramid mo. Tatay kunadang arudan, di ka agagawan no agalman itisan mo akukuha ta amangan no isunto, ti pakaysag makam. Angam nagasat kalata ta na paraburan kay ti anak, amang ipatagkan ka nga inana. Bueno, papagayam di tan tinagpatinggaan, ti pakasaritaan ni pagayam Charmaine. Dito'y darama tayo. Manang Biyanang! In your nose para iti script kaniti direksyon ni Jenna Almoite. Agiyaman kami, kan Diyos tagngina kada kayo. Amen.